Kaula katamuyan orang Bengselok. Bengselok ni ke Kecamatan Kotai Kabupaten Sumeneb. Entar kecompok minta mal amalan polana laku atokar laki bini. Abtina nyona amalan gak ditoke. Napa beda napa? Abtina gak dinto laku atokaran laki bini gak dito. Padahal anak ampun dua ge jeraja. Masalah sakoni tetiraja nagadeng jan silake. Cet ben si bini. Yang kiongku je ke, cereng kadang kopi manis gelung, eko jak kolak. Pulan pae gelu, eko jak jemu. Kau lekan sake ate. Nyaut silake. Ye cereng cet ben yongku bila kedung manis pah katoni selen kakapi gulen. Bila kedung kencang pah kopi ni polaki. Ye cereng lamarayan udah tabis saja. Ajak kiki adan gula. Hari atau karanongku berarti jangan gula. Bigulita nyaki, yang malagi ongku tapi, boengki, maki yang malagi ongku, serius abdi naga dito, sangkup nggak malaki sampai, boh sangkup, sepenting dia nyak banyak, maki mon nyak banyak, kau le benih pinter, kau le pusenan kau le, minta tolong pas toles saki, betaning toles, ikwaban gula, mon amalan manti tak ning toles, di mana beda amalan manti kening toles, kandan naro, pesamaan, bok badan tamu. Pesamaan agak semak mantur apa lagi abdi nak itu apal Bismillahirrahmanirrahim pasaber iku waban gula ngak lingong silaki bini le tolian mera cunggu te panten be ni ketak jama aja nah darah tu saja macah amalna orang mon keng perak tak terolak wa atokar laki bini jet setong perak sabar sampian penika make awirit dari sobu kama urip si amok kemok tambu sekali nekuk tasbih geleng abi dua pegak kakapi dari bejengai peler keng mon setong amalan tak iya malaki si hanya masabar geni kepak kun atokaran sampian laki bini. Orang si atokar laki bini panika beni kurang kemo aro kurang sabar justru je saking bede tak kemo salajep tak dokar aja orang si atokar rebu pada kemo je saking setong nengeneng para pana kemo ada tak terus tokar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, sesatejana abtina sangat amal jaki. Langkong-langkong ketua takmir Masjid Besar Nurus Salihin Semulja Kiai Ali Hisham, Kepala Madrasah Diniyah Al-Islamiyah Kalis Kiai Abdul Halim, asarang sateja para guru, para asatid wal ustadzat, sateja para kiai saya hadir perpangkin samangkin dek kasatejana abtina sangat amal jaki. Para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun Bapak Camat Kecamatan Kelis, Semulja, perwakilan dari Polri, pola hadir juga dari TNI, Kepala Tisa, asarang sateja siapa untuk pemerintahan Tisa, abtina sangat amal jaki, sateja tantretan para sepo,
para wali murid, wali santre satejana abtina sangat amal jaki. Malar manter abtina ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter pada kenging syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor setong ngireng papado faham ce anak menika andiin Allah keng pera etetep ule benajunan anak menika buk namung ngampong lebet nengi ajunan anak menika pak namung epangampong rezeki sederi Allah epalebet kau ule benajunan. Pada hakikatnya anak panika keagungna Allah. Sami sareng beten panika. Nika diri koncon cetak ke koncon sokoh sekaulaten keajunan kak dinto beten na hodri. Etete ben Allah ka hodri. Hodri na belum tanto bedai delem mbak. Bisa-bisa hodri na pon paleman dung teedungan dengan compok. Panika sehadir sateja samangken bisa-bisa namung beten na panika sebedeka dito. Baik de lima ampon langit beden nengi compon biti bisa bang. Ben beten panika tetep na Allah. Saingkeun nama Nabi beten panika erabet maka hodri oleh genjeren. Mila na orang mandi oleh genjeren. Ana papolan arabet tetep na Allah. Ngetokokoh oleh genjeren arabet tetep na Allah. Adanten manabi reng bini aja ngelake genjeren lake tibi beni lake na orang tamasok manabi enalekana sake enalekana eke ba apareksa niat tak arabet debeten setiti tetep na Allah nika genjeren. Nika urusan beten sejak yang kuitibi berema anak. Mila na ganten gula motor, kong lang kong kabinan, buk cek kiri malolo anak jadi ya. Beni andin sambian gini, andin Allah. Coba bayangkan cek saking sampian andi TV atau bersepeda motor rosak. Masuk ke bengkel, pas bengkelnya tepak kasih kasar. Muka peces tak tuli bisa ngangkui oping pantak. Muka baut tak tuli bisa rajeng. Muka tak tuli bisa tokol. Ari ongku tak beli boleh sepeda motor aja pak. Ben sampian ingki juga pak cek cung lakuan mangkat alakoh makle kajapok kato karabini ben anak ben laku gini ke pak saya tokar ben anak sampian nyangka kaula agaja ya atau reh keng sanau sa ajunan sambi kasokan alias agele kaula tak melolo niat magele ani ke kaula ongguan keng cetnya tanah ben laku nikah mila namun ajunan potran na panikah epecet aro banyak rogen aro beni polan labui pepetor apa eteng saltengaki kadang benik gara-gara tanda mandia eteret pera urusan mah sangat selebar manjelak gitu pak nguti mancing malih mancing tahu kan mancing ya itu muncul nak kana itu kare mun beda embu atau karbenanan aro berarti atuaan 2 bulan benana alias pada nak kanan anak penikah lakar sangaja etete ben Allah ka kaula ben ajunan tocun salak seto ngamakem panga kaula ben sampian masuk ka swargana Allah
pola tak lebet bejeng, pola tak lebet pasah, tak lebet pasah pola lebet sedekah, tak lebet sedekah pola lebet anak. Berbeda orang kerat tu ke Allah, berbeda orang semak ke Allah, orang masuk surga gara-gara anak. Beda. Mun selalake nyaman Luqman, tak keripa masuk ke Quran ben Allah. Luqman al-Hakim, Luqman peni ke pak beni bupati, beni kiai, beni ustad. Luqman peni ke secara profesi tukang betung kajuh. Keng parloi pamasok ke Quran ben Allah makle eteroh kalau ben satujuna bapak-bapak saalam tunnya benika karena Luqman yang paling sukses adidina apa toh. Sekarat tu ke Allah beni tahajud, sepaling karat tu ke Allah beni salat, tapi karena Luqman paling paraten adidina apa toh. Beda orang bini pasti yaki ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti masuk surga karena gara-gara alatin anak. Hadis-hadis sahih. Setong tempo Siti Aisyah radhiyallahu anha rajin Kanjeng Nabi katamu yang orang bini andi anak dedua. Pas anak nasro lapar. Siti Aisyah panika rajin Kanjeng Nabi panika tunya na perak gere korma telu bayi. Beki setongi bengan pas anan ngocak korang kok mak mun berak sebayi engkau lapar ongku kok ke din emaan potek dua beki kasih tuaan beni beki kasih ngodean rek maren naik ke cerita aki ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi pun apa? Innallaha qad aujaba laha biha aljannata. Qad aujaba laha biha aljannata. Liban kulaban. Allah awajibaki wajib orang bini dia masuk ke surga. Biha sabab alatin anak, beni bulan duha, beni bulan tahajud, beni bulan wirid. Alatin anak milan aja perak kiri melolo buk abuli boleh kasih yadar ya sajen tak sabar sambian sajen laku mikang laku ngunyel ekopet apa boleh gutok arwang orang ika ganjaran mungkin karena pegel. Cepon mokol anak kenging make. Saya kenging akiban Kanjeng Nabi mun tak salat la umur 10 tahun. Pokol, tapi pokol la benih karena pegel makle anak sadar je geni ka perkara se parlo mun tak ikalako bekal teti palang ka anak. Aro benih keng bulan pegel. Nah, ayo sambil pikir dulu. Pole mun anak laku iki rebub. Laku na sedu malam pagigiran kia. Tak kira burung, ilana yuk bersabar pahlatin, bentak usah ding bending aki benanan orang, anan apa boleh, anan orang paparing Allah, anan kau leban sampian paparing Allah ki ya pak. Tak usah laku kiri ding bending aki benanan orang, sakit hati kiru. Wah besaki kan jenang tak longke ke panggung teladan. Nah, rian. Apa saki wah ongke ke panggung teladan. Ba andre mole sekolah tak teman ke panggung nang ibu bena panggung melolo berala apa sih kerja iya ladu menganan jok benar seiki kiri canepan makler geluran di anakku ingala ke siapa nom cek tadi anak ngelak ke tetangga anak dia mun tak ngelak kapan dia ngelak kambun. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saben-saben anak penika pote. Anak penika tidak punya inisiatif. Mungkin anak-anak ini mereka tidak punya inisiatif.
apa maturane inisiatif yo. Anak penikah tandi pikiran setombu tibi kecuali pada orang. Saya bareng contoh, tetimun anak penikah gendek, ya mun tak apaan ya embun gendek. Tahu salahnya lagi siapa? Tak kira ngelak kejujun ya jauh geluh. Jauh geluh. Tetimun pon anak penikah mun bentang ngurak eta ger. Orang le era tagar pada bon polom-pol na tanang na tagar. Apa boleh tagar pada bon polom-pol na sokon aron ni rombon. Ara apa bolan mun ngolo kepaan jet nga jadi ambon. Mun pangolo ka mas kasi laki. Mas sih. Tapa kasi paling larang. Beni besi beni salak ka pangolo. Mas. Mas sekalian. Tanya ut jen ranying, Pak. Mas. Dugale bakun tak nyaut nyaman na pasiolog deh arwah telogale tak nyaut kena bun peson apa lakopok ongku jadi aja ceceding mata eding ongku make beni tak eding buk laki rong iding keng si nyaut telesoh Can pun akan yo lo kelik no matanya udah dua tina rajom jadi mulai gula aku tak nemu bender apa aja benih tak eding ruah keng leles sosinya milan buk ngireng cung saberen adi di anak cung saberen bisa sepaleng katerima amal na ajunan ka Gusti Allah benih kasi alatin anak sabun mangkada ka madrasah masa na sing ngaliling boy tak ning belang isahari ben sampean ayo begina diniyah pandi iya teraki mun tanda aro kadang itambi peleir na tager Pak benembun jadi bisa geni ka amal na sampean se karena saya ikut amalan benih benih namong saya kamu gemo saya nganom saya ikut amalan benih namong saya kawirit kaula kata moyan orang Bengselok ni ke kecamatan Kotai Kabupaten Sumeneb entar kejompok minta mal amalan polana lako atokar laki bini abtina nyona amalan gak ditoke napa bude napa abtina gak dinto laku atokaran laki bini gak dito padahal anak ampun dua ge jeraja masalah sakoni teti raja nagadeng jan selake cet ben sebini yang kiongku je ke cek reng kadeng kopi manis gelung eko jak kolak pulan pae gelu eko jak jemu kau lekan sake ate nyaut silake iya je reng cet ben yongku bila kedung manis pah katoni selen kakap pigulen bila kedung kencang pah kopi ini polaki iya je reng lamarayan udah tak bisa aja ajak kiki adan gula hari atau karanongku berarti jangan gula bi gulit nyaki ya malagi ongku tapi boengki maki ya malagi ongku serius akti naga dito sangkup nggak malaki sampai sangkup sepenting dia nyak banyak pakai mau nyak banyak kau le benih pinter kau le pusenan kau le minta tolong pas toles saki betaning toles iku ben gula mon amalan manti tak ning toles di mah beda amalan manti kening toles kandan naro pesamaan bek badan tamu pesamaan agak semak mantur apa lagi abdi naga itu apal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim pasaber iku waban gula ngak lingong silaki bini le tolian mera cunggu te panten be ni ketak jama aja nah darah tu saja macah amalna orang mun keng perak tak terolak wa atokar laki bini jet setong perak sabar sampian penika make awirip tedri sobbu kama urip siamok kemok tambu sekali nekuk tasbih gelang abi dua pegak kakapi dari bejeng peler
keng mun setong amalan tak iya malaki seanya masabar gini kepak kun atau karan sampean lagi bini orang se atokar laki bini panika beni kurang kemo aro kurang sabar justru je saking bede se tak kemo salah je tak dokar aja orang se atokar rebuk pada kemo je saking setong neng para panakemo ada tak terus tokar aja ongko nih tak usah tak laki bini pada sabar salah aja bayi sabar tak terus tokar aja no. Bila bini mamulan acara mah pokon bila idza sa'idal khatibu 'alal mimbar ay ada apa kana hari ya bila tepak kebab kikiran pahe paranjing ngongku ya pokon Pak bila bini ampon lama mulan akhir pahla cuki dingaki hot bana ansitu wasma'u jagi amunyan pas kidingaki lecu tak terus atau kar harus terus atau kar sebini akhir silake nyaot jadi saking sebini akhir silake lecu onggu isabi kok rokokan tak terus ya Pak beun mas mulai sengkok bini beun teman meliaki apa kan kok nguti peker bengko saya ikan nengi ben sepeda motor saya tompak ben berlebar ban kapi jadikan tunnya natang mama kakapi saya kebeli saya laki aunggu bera iya menikir peker iya jad laka tak terus atau kar aja mon parlo rekam nguti polelek beda setele bed tak penting ini berapa ngocak si bini langales ongku mentang laki ongku orang atau karbon kekeng pada tak sakle mila natan kula matur eman kak diman saya kocak amalan bani kebeni melolo saya kamu gemo saya kawirit ro amalan ki ya buk saking je kelopai beni perak geni ka amalan beda amalan si nabi ya malaki kini kelebih mantik penting benuk kemon kau leben sampean napa banika sabar sokori de ikhlas orang si seleko odi ni keselak situ si pak empat dia tak ya malaki Pak ongku orang si tak ngidet edung karena gara-gara mikir long kalung atau tangke beda orang tak ngidet edung karena gara-gara ngebesaki tetang kegelar meli sepeda motor anyar aro beni kurang wirid nah aro beni kurang mau gemon aro kurang sokorah dereng sepeda motor andi ya keng perak bola nadin tetang lebih genteng kele tak ngidet edung mata din tibi sokoreh paling genteng sepeda motor kapaling cuban sepeda motor emo ese bensin ke kapi kenal pot pada amonyi agak saya mau pada sentak bila tepak kecuklang pada agedep beni keng polana sepeda larang bila pada cuklang bahatarat saya nggak cuklang ada emo piluk tibi dia le aro kurang sokor kong lang kong sabar orang sabar pa ni kanong tak imo kenyamo kemo je keng paling raja genjeren sabar ana papuasa pa ni kamak namong Allah si oning kagenya as-sawmu li wa ana ajzi bihi puasa jadi tangan di ben sengkok pera sebekal tahu kagenjerna berem pa si bagi ben se karena tada si oning genjeren sabar lain Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab bekal pasampurna genjerna orang si sabar gulaku ning hari kiamat bighairi hisab tani tembang tada ukurna ana pa bolon diri saking rajana mun keng tero ka amalan gempang raja genjerna sabar tak butuh amok kemo nom orang mangken ni keperak banyak ngamalagi mok kemoen keng urusan ate na tae beker naruwa ayo cung sabaran beda sahabat mator
Saing kena dahuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Tak ada paparing Allah selebih berharga, lebih arka penting ben sabar saya paringaki ka manusia. Tak ada. Syarat kang kui jemper nomor setong jet sabar, tak ada boleh. Orang mun tak sabaran panika Pak, make ilmu na dulum pada bentase, tak tuli tetemu ben jemper. Pabonnya itunya nah mun kita tandi sebat sabar ongku tak tuli jemper je. Ngodi korek tak tuli odi, pel palaki koren Pak. Ya boleh usah. Ngodi sepeda motor tak odi, cungga aki Pak. Siapa majaga? Majaga TV. Atau karben bini, labang ni tentu. Itu mujaga kajuk. Erekan pasagi alabang aja ke. Pejender Pak, ada ngik-ngik mau nyedekat kata bira, ngik jang. Sesake sokon, pokok menoreng tak sabar bani. Ben orang sepegelan gak rubuk, benih keng pola na bedo orang gak genggu ben congoco enten orang sepegelan ro cedelum tak sabar no. Aro cedelum tak beres, amalan sabar tak yang kui. Mun amalan sabar ni kayang kui tak penting ngiding ya keganggu na orang. Bukti nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penika ampun pasti tepak. Nabi penika bimbing Jibril tonton Gusti Allah. Made pak swarga, ada pak Islam ka orang Taif. Tak ada pak belak kanan, pel pal orang Taif pak gelicir dari Kanjeng Nabi. Ninguning malaikat Jibril turun Kanjeng Nabi mutia doa sampean angka astana minta manter-manter orang Taif penika iya hadap urusan kau lepas angka astana ajunan penta manter iya hadap orang Taif engala agi gunung sebaling rajo encet agi ban kula ke Taif penika napa debuna Kanjeng Nabi boh ampun Jibril mun tak apa anna toro kaula pola anaan lakuna sadu malam munta anaan polami kompoy ya lakun pocur Nabi ri tak pegelan pada ben kula ben sampean bu jano tak ada pak Islam kegeli serenom je saking Nabi pegelan lopot sakoni petes pah lopot sakoni cece ada lecer manos salam belah hana ayo tamaso amalan sekutu ya malaki ben kaula ben ajunan sampean marahat ini nak foto jangan bapak engkau repah tak merhatiin sekali sampean dina mah kita tak kerja perhatiin pak si penting sangun si beda bila beda sombengan beda ban panikare nyompeng hari berembaan sombengan senapaan berapa imtihanan aja nge imtihanan nah SPP na berapa sebulan palang madrasah apa dina dia nom sebulan dia telah puluh hari justru jadi saya tak sabar jadi pak mohon beda sombong sabarnya macam telok nah, kita mari keterangan dari ya saya kocak tak sabar bani kesampian justru melesuria saat sebulan nggak bisa na perokok kolor ke SPP na anak majer segemi ibu rengke tak sabar ya sabar bani macam telok nomor setong as-sabru ala ta'ah sabar kang kui taat ada orang kencang apa aja ngesobu siapa kencang bajang sobu ke masjid siapa kencang aro keng oleh aja ke kapi orang si bengala bajang ke masjid pani ke beni orang sehat karena si depak ada ke masjid sejat latong getan ruah ajalan lai salib cong-cong ruah depak ba ke masjid bodoh secakang ria ja dek tadek nengi pasar murah ongku orang depak ke masjid terima tak kena sabar tak ada pak aja belum tanto si mak-semak ke masjid ongke ke masjid ben belum tanto si jauh tak entar ke masjid karena ongke ke masjid beni urusan abah sehat bentak sehat beni urusan semak bentak semak nomor situng urusan iman nomor 2 kelar sabar tak bisa kan nomor 2
sabar panika as-sabru 'alal maksiyah, sabar ngadepi maksiat dari si para ada makanya. Milana beda orang ku laku ya juna Gusti Allah masuk surga karena gara-gara lebur ke bini na orang, Pak. Keng tak mari lagi jelas lagi ya. Beda orang masuk surga karena gara-gara lebur ke bini na orang. Karena reng laki lebur ke reng bini penikah jad paparing Allah, Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Orang laki lebur ke reng bini jad Allah sinamen. Mun paring laki lebur pada laki entolos musna lamba adalah, Pak. Tompes lamba manusia jad Allah sih melebur reng laki ke reng bini. Keng kadang gini ketiti ujian. Contoh, beda orang laki lebur ke orang bini. Cek lebur ke orang penikah alamar tak ikan deh ning uning ampun bang sebang selake ampun abini sebini ampun alake dah ning uning sebini sekeleburi penikah pas di otang rajo otang arasan ke selake selebur lambero si tak ikan deh cut soki dia. Kok nginjem pesen na keben kak jauh saya ngeberi butuh berapa balik segemi juta saya ket tak usah nyerah ben pas cash sadia kia boh enjak kok nyerah kak nginjem segemi tak usah aja ben kan butuh segemi kan saya ket juta dari sengkok sadia pas cash tak usah nyerah aja benih tangan jadi lan diberi ben kok cek jadi benih pesen bang mekar jadi misalnya mi beda mekar kia nih dia anda Wedegi ya. Payah ke mun saya kebejer SPP na anak cok tengah ki ke Bang Mekar bu. Lah jaja ke aja. Saya ket ibu kisah tinggi ya kok le. Saya ket akhir sebini anggu iya maralah. Pokok cele bela kau orang kak. Beres. Sebini muka labung tibi, muka galang tibi, iya tori tibi ben sebini. Ngake lah ajarah samiter silake ben sebini. Lapirak keren nyudu akhiru pas ngocak silake ini akhafullah rabbal alamin lale mak kita dereng tahu area berok laku nasadu malam tanggung jawab peneng akhirat ya dah arwah saya teti masuk ke surga nom beni lebur ke bebinin beni teti beda orang cet yuji kalau ben lebur ke bini na orang saing kena esap hari sadar aja penikah ujian sadar penikah sedih lantaran masuk ke surga benih lebur jadi mon pon lebur kering bini pas sadar pak pancing ke surga sampean pokok sing lae mun terus walit mbian pak mila na tau salahnya laki mun bodoh kiai kama bisa hos ampun capok urusan jadi po urusan pelecehan seksual tak usah jalian lah tak usah ada yang soce pak kiai di mavei pada ber menebab jadi ya kau laban ajunan pengok pahasokor mon poni paharingi kelar nying laban Gusti Allah tak usah jalian kau rek kan tegari pabedo film marwa walid nak dewi boleh kan boleh jadi ya mak tolos sal pak. Jadi kau laban ajunan menengereng cung sabaran sampian menika pak karena tak nuro alatin ke anak ayo sangun na ben SPP na rebek kere dinarun anfaqtahu fi sabilillah beenan di PC eka sompong ka orang perang jan gajing Nabi beenan di PC eka bay bele eka bay fakir miskin beenan di PC bagi ka anak yatim jiri tak nyapok rajana genjeren ka been alakoh oleh nabi sini kebayi nafkah bini ben anak jadi sepaling raja sada kamu kuda ke Gusti Allah nilan kau ulang ngojaan ibadah kau ulang sampean 20% bela pak beri masjid cak bida-bida di masjid tina pasraki ke alihi samun masjid ya alakom yan boleh bodoh tukang ngurus masjid lah deki duha pak toron kalau setengah 10 ya aja tina cak ngocol kiai nagagapi alako boleh alako boleh kau lu sering matur iman kaman pak sacap-cap pelona kau leben sambian se alako
nyari nafkahna bini ben anak bisa-bisa mungku ke Gusti Allah lebih argai penting ben kencerna haji ben umrah sekatare maka Allah sajap-cap mila namun alak ko jaga lambia na jemur sekali mbian san misana grebas pelore Pak menembian ngeneng buk tak nuruk lesoh tahu na minta berak sila beri ongku tak sampean tak yurus halal haram lakuna sedu malam ada seyurus hari ya boleh seyurus halal ben haram hari ya sampean mau pone paringi pese ben silake tahu satanya kimas hari halal apa haram kita usah aja pakai beli beda tapi lagi lecu mon tepak ke pese haram ya si asongkoan pos-pos ada lakuna ning neraka ya kan paharing miring pasangan songko dia silajat la alak kok mun tepak ka haram pendong agak ada lakuna sedu malam ulang balang reng lake milan kula matur iman kaman buk asemaan sambian ke swarga benting mendeng lake swarga na sambian ka sakelan swarga na reng lake resa kilo sambian ni tak butuh macam-macam jo tandi urusan panapan nomor setong sepenting taat ke Allah nomor 2 sepenting taat ke Rasulullah nomor 3 sepenting taat ke laki mari urusan sampean pun taat ke Allah ri gampang taat ke Rasulullah ri gampang ya taat ke laki cik melarat teman ongku tak lah cik gampang atana wajib lelaki tenang dulu Pak tenang tak mari dia rele mak keton nembian miring ke kepi bang abesna ke gulam atana re ongguna wajib reng lake ngancu anak wajib reng lake asa-asa ongguna wajib reng lake orang bini re tadi kewajiban panapan je setong berak kewajib nereng bini napa bani toro ocak reng lake ada boleh atana ban atana asa-asa janreng bini ya pada bon sele cek jadi ya kareberak kok jan bini nikah kan parloi ka beule sampean mak le sadar buk sampean tandi kewajiban ka angkui ngancu anak keng sampean si alatin anak ongku jadi amalan sebaling keterima sampean tandi kewajiban asa-asa satu mulai sasa kalam bina laki rekan beni amalan sampean mun perak tak bejeng duha tak titi enger aja keng mun taat anak gulaku enger mbian gini gitu ongku ayo jabot lopot Islam penika aplikatif Islam penika sesuai kalaban kabuton na kaula ben ajunan keng sepenting anak cek kula payo karena teman abab anak kong langkong napa boleh pas nitip ilmu ada nyon sepora mamin muslimin yaghrisu gharsan mun beda orang muslim namen setong mentamenan pas odi mentamen jadi jangan kanjing Nabi kalau au kama qala Nabi nek redaksi nakula pas odi jadi fa akala minhu tayrun ekakan manu ekakan ola ekakan bilis ekakan tekos ekakan apu ekecok maleng sekali arwas ada kana sinamen maki sinamen lamate mun butombun na bakun bedep ben ki amanfaat ka makhluk seodi pakun milo genjeureun sinamen are urusan nemen kan pao Pak napa boleh pas sambian nemen ilmu ka anak mesti pikir ben sampian ni pangaji anak pas tau ongku ngaji saben anak ngaji sampian ben kau lepas temilo genjeureun ngaji na anak mak kita ibut sebut mak kita ingake ngai mate kau leben sampean laguna sadu malam keng anak pakun ngaji na anak pakun kau le genjeureun ben kau leben sampean mak kita usaha nyebut kenyaman kau leben sampean sabab nikah si milo beni keng karena urusan anak benepa tapi karena nutuaki kemanfaatan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi mun beda orang nutuaki kebagusan pas ikalako ongku maka sinutuaki jira miloki ya genjeureunna mun pagempang mun beda epak beda embu mangaji anak pas tau ongku ngaji saben anak jira ngaji pan benembun miloki ya benih pola pan benih pola embun tapi karena pan benembun saya mangaji
arwah milana anak pani kebun deraja ayo disabalik inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sebagian bini ben sebagian anak mun tapalang teu timoso Pak sebagian bini ben anak mun tapalang teu timoso mun bini jelas marabuk Abah Zaki ya cek saking sampian perak minta gelang karet laki tak kira teger beteng bener-bener aja marabuk ya Abah Zaki ya cek yang sampian pah minta gelang emas makini agar lengker larang sampian mun minta gelang karet mak kita ker minta si raja pada ben polam-polan lakune milih agi pas cek yang pah emas saya betah cek saking pas minta kalung kok tro ka kalung Mas nje tak usah sirang larang je Mas kalung tongar bebe beli lagi na lakune kepo bah ongku emas resi mesti malarat reng sebereng saya betah tiku kan nyes ke kapi ya ngernyap deui nah bening nganggo skincare je Buk abit keluar jemur ada sampai beker sampai boleh sebagian bini mun tabalang teu timoso sebagian anak mun tabalang teu timoso contoh samangken ampun beuk musim kenal pot saya beranjing wano ada fenomena ya aneka masalah yang harus kita sikapi aneka mun tak segera dihentikan terus nih kedeki coba pikir senika saupama anak kau leben sampian andi kenal pot saya baranying rong tol cetol saya garang rokana genggu kareng ngabejam agenggu kareng ngaci agenggu kareng tedung agenggu kareng ngabenta agenggu kareng kayak gigi mun reng kayak gigi jelas tak genggu lah cek burang atok kotok kasake kok kaki apa boleh pahmu nya kenal pot jadi ya saben si agenggu ka orang rekan medeteng dosa lepas etina ben kau leben sampian anak numpak sepeda motor si kenal pot paranying etina ben pandai gur tegur rakira pak ande be milu ka dosa kieu be are usah gigi re Bu sengak Pak kau leben sampean silajet pon pang tompang alakoh taker keluar pelorat malarat setro majembere anak benia tri genjeran ben anak malaya tri sana kenal pot jadi milana sampai mangken kulit tanda monitor kaman-kaman ni konvoy mun tak ketemu ben kulit salep muni kanto tak betelu mera konvoy ada kayak muni kenengan selain sebagian konvoy kulit pun bare-bare ngoning mun nguncing kulit tak usah konvoy muni temu ben kulit tak terus kulit punten ke punten ngucap punten keng beda bakun ba dia bek tak ngerti dia orang jan gula nih beke mun tetemu beningan nikah gula sopir beda saleb ben gula yen tep ka aja nih pagentang ngejok malay tak itemu je gula mun bereng nyatanya tau usah nyaut saleb pa toman sekalian konvoy bakun mendeni keneng ngambe kaula pondok pak kekenengan cantuan rumah buh tada sing ngambe ge ada siapa ngambe mangkat tibi gula saleb anak apa bola nah mon kaula tak negur berarti kaula setuju ki ya kenal pot saya dorong jadi Pak kaula tak terus melu dusan na ta ngocak pa sebagian jareng kak dito siar ki mak bede siar ngaku kenal pot mak le mono mo beuy Allah usah beje mi berag mak le pangki mak je bede pengajian tak itemu berem je berem bener le sabai kiri jalan je berem ngeson ranjing bede bener ya marje ke baik kau legat le kadang ni kan pahi ketok sabak ke media Allah sendiri kenal pot bona pesuan kakap are kiai anyaran ki buru nugu mikro do balaknya lagi kenal pot tin kau le beni kiai ibu tabun munjat salah ke boleh je salah munjat ada ganggu ongku yonceng tin tak yonceng tin kau le ngojan je setong. Nomor 2 contoh nih Pak sekedar contoh nih anak kau leben ajunan pas amit ngucak ning gua orkes ka Pamekasan kok deki bek malam mak
mulai nah apa jong beda orkes nengere lancor wah minta bese ke sampean saya beli bensin paharengi saya ket ebu sampean asolat nengi jompon sampean ada tahajud nengi jompon sampean awirid nengi jompon tak usah kebeter pakun ia teretu sana orkes mau lagi buru mamolan sampai mare apol arah bolan nyangui anak nih orkes wa auladikum aduwwal lakum muntapalang anak jadi titimo sana benjan Gusti Allah fahzaruhum ngastete ka anak jadi kaula pak kaula tak cerita orang bila kedungi pakala kaula mura compok beda kolam renangnya sewa akhiru kolam renang kaula anak apa main ke kolam renang mak tadi laku bereng lah tua mun keng berak tero renang kaula tero alang ngoy ya menika cereng songai rajin ngi compok keng pas anak TK 0 kecil anak sedek ngodeun pah agulur pak tero mandi ke kolam renang suruh mangkat ben pinter pos 200.000 letak jadi tak tahu berapa boleh jaran nah dia benar kena 0 kecil tahu bisa 200.000 jadi tak ngerti ke apa gitu sana sama cacak-cacak berenangnya ini uang 200.000 buat beli apa aja ndak apa-apa dihabisin ndak apa-apa kalau emang kurang nanti tak tambahin lagi sama Baba. Sana berangkat sama caca-caca. Ini banyak ini buat beli apa saja ini bisa. Jalan sama kat jalan. Mele ben pinter jalan. Kebeli pacong ada 200.000 tanda mangkada benepan boy tak ning belang. Kekereno rok buk ben kaula ke kolam renang ke dalam. Asongkoan sarungan, Pak. Debak ke dalam ke jon reng nyapa. Kenyongop kalabang pakar cisna temulan asalaman. Doa ke dulu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajunan renang juga mana arah pak muntah renang maka ya anak aku lura renang apa tak ning belang. Ya doa ke dulu ya lenangal. Lebu jono ngitem doa ke dulu. Cetlah mari majer masa ngitem doa ke dulu. Apa relon nama ajar mun ngitem. Lakuna sadu malam naudzubillah depa kajuna Gusti Allah lakuna sadu malam mi bataun malaikat Arya tu sana beun serek lerekan jan malaikat. Ngocak kula ke malaikat, bisik kula malaikat. Kau le tak sanat kini ke masuk ke dalam kini. Ni tak bete niat kau beni kau le niat masuk ke dalam. Anak agulur keng masuk ke dalam. Jan malaikat cinganan tak reklerekan ya bu serek lerekan palang mereka dong situ disalah mon pon ni pasraki ke guru namun pon ni pasraki ke dinian na pada bano ongku sampean perak kare milorantan aduh cur ini kantor pada dinia ongku sebagian kenengan diniare tak pati paju lah ongku sebagian kenengan dari dinia tak apa baju apa boleh dinia napah bodoh SPP napah pelarang 2 seket pun bulan oh tiba dia pada pak tahu sah 2 seket je tahu seket boy laku nada ambu kepir bah padahal si 100 seket jiri si bakal teti saksi ku laku ya juna Allah tak ada reng rok matorok pak nyon sapora deki pas sampai macak are pasti pada sesan pesen are suruh singgung gua anu billahi tak ada billahi baca apa cukup depak dan jaya tak ipa mah berema langsung ke bangkung dia. Ongku tak ada. Ani kau lepas ni kasih nyon sabor was sadaqatu burhanun. Sedekah apa ni kesaksih cak kau lepas ajunan teman iman ke Gusti Allah. Contoh ajunan mun pas ngambu kina gratisan malolo. Saya kasih sadu pak ke ajunan Allah paki mi tak milu panapan buk. Depak ngaku anak masuk ke surga iya loh malaikat jadi si masuk ke surga jadi tangan anak jadi malaikat jadi anak engkau si masuk sekolah praproro datang bah benjokrori lu jangan praproro ben si aromasa ngarjai anak bila jangan praproro ben bini na operasi kan
majer ben. Enje, ya rotang PC saya ke bejer. PC na buat ni ke beli rokok beda. Mari na anan buat ni ke bekaposian dua imunisasi majer. Enje, arotang PC kia. Asakola SD, SMP, SMA ben majer SPP enje aro bani tak majer engko se majeri. Toman mele buku ban anja aro bani tak mele angko semeli buku nah guru nai bajar ban anja pada ero angko se majari dadi mun pas tak norok sekali ka anak kau leben sampean bani anan kula ben sampean nom anan praproro ben jokrori roh jago ngakong tapi kan disangu ben kula benar ban sangu na kula ben sampean tak dadi ilmu anak. Sangon aku leben sampean dadi cireng, dadi cimol, dadi pentul. Tak dadi guru, tak dadi buku, tak dadi seragam ada. Mila na tak usah penting ke sekolahan gulak guna. Are tak pati bodo praproron are buk. Mondini are tak pati kenal ke praproro ada. Benih kau lagi na pemerintah. Pemerintah hari pun niatnya bagus. Magempang pendidikan pemerintah apa ni kan niatnya bagus mak letak maimu kau leben sampean keng kau leben sampean kau tu ngarteh benih pas-pas raben berleber ke pemerintah kakapi orang makin ni kejat repot pak menengi konjengan soki kakapi ada bagian bu ibu remonintar ke resepsi ke konjengan seanya maselok gila posak dari koncok ke bungkel gila tak ning mergem pada benda aja mon seanya meleng-geleng agak leber dari telukaan atas ke telukaan tengah keng cek beda tuuman raskin ro apok pakian yang ada bener orang guna soki apa lah epuk beda BLT norok ngantri gini yang pos mon konjengan soki ke kepi lani beni yongku mon polan kau leben sampean ngak gini kegi ya pak pitu ben sahabat lambe penikah mon opamah pada ben nikah idul kurban pada ben riberin mon sahabat lambe roh ongku teking sepaling bagus ia teraki ke sepaling tandi wah iya noa bagi ke di bara depak ke di bara tanda la bagi ke di laok si di laok abu tuan ben sengkok depak ke di laok tondung ke di temor depak ke di temor sero bagi ke di deje depak ke di deje sero bagi ke di bara alir roh area teking sepaling bagus karena romang sana orang lebih butuh penting ben abe satia mata ya siapa pada ben jadi mun musiman nyaman sero jasa kas perengkes pak ongku ya ada pak nol mon semakin nih pak ada tak tuli temu aja pada ben lamba tak tuli aja tabung LPG 3 kilogram arwah aja rakyat miskin nanti pikir kan jet lamare toles neng ibu di trek neng trek karo ibu di kan toles tabung gas LPG 3 kilogram hanya untuk rakyat miskin cek ben si pongke bembeli si 3 kiloan ke kepiri marah berema marah model apa mau ben kiai na 3 kiloan kia kau le nyongok ning dapur padah din gulis 3 kilo kia are ta masuk ke si miskin kia berarti kok ngampong gareng miskin palang para rabu sami mulja sakat dito pun apa si bisa toraki ayo kaya ngai anak rendin Allah sajan laku gigiri sajan ngurangi ganjaran buk ben saya nganom manter anak kau le ben ajunan ngaule ilmu sebarakah saya kena teti lantaran salamat mungku dan kau le ben ajunan setaja sakat dito pun apa si bisa toraki kurang langkong nyon seborah mau nabit kelu nyon seborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.